Ask not what your country can do for you, but ask yourself what you can do for your country. Mane nung ta sengdi nini des nini ha nini rajyo ba nini angko ha nini bagi tam khaiman borong su nung nini sak sak su di nung nini ha ni bagi tam khaiman. Strength is life. Huh? Strength is life, weakness is death. Okay. Expansion is life, but contraction is death. Correct. Love is nini life, but hatred is death. Hamzak mung tong hangke a jaga sacrifice tongo no haisi. Je jaga o hamzak mung tongo a jaga sacrifice tongo. Hamzak mung te sacrifice a mung ni jinis no kuno dino sung sekagi mani haisi. Ka a je mung ni jinis ang maharas ni thanika man phaikya. Sini Bubagra thanita. Bo Dopha no ek side o hamzak mani bagi bo sacrifice tam khaikya. Bini je tough position no ya kare bo Dopha ni bagi ground no fly bo samung khlaikya. Abono nuk hangkai ang khawo nangja khata. Khulumkhha ani khajani takhoktai bukuk songno puila nang nongno tring bisikatalni hamjangma khafurma tai hamari yafaru. Phaidi jeng tini nailai 41 episodes tini sino episodes narai motamni phaikya bongka sini new generation ni politician sini Sir James Debbarma tini jeng bini thani bini political career bini challenges rok tai politics bo habmani bini nahar mung rok plus jara political field o tongnai rok borok sini jatini hamkrain bagi tamo wansuk tai tamo samung betang rok borok yago tui tongkha amro disung cheri kok salainai gang no request khainai noro kindly paithak jora o episode naidi noro regret khaigalak ke asa kok sawino let's start our podcast. Puilano ani khapang sarno belek hambai nang ani podcast of fayo bagi nang bahai tong. Blai khe hambai tai ang blai kaham no tongo tai blai khe excited haisi. KOTHOK podcast ang onek din romini nai tongmani blai positive tai responsibility ni Kokborok salaijago srungjaknai onek kisu tongo. Tini suru ang sanani bagi ya srungnani bo onek kisu tongo haisi am bagi ang blai excited. Sir belek hambai ang excited no. Sir seng tai leda bu cheng lasion sir. Yes, please. Puila nang sar no koinai nang ni sinimung. Nin sinimung do buyolo dis kaimano sina hasten borok. Kaimano nang sono tebo kam ke. Nono seng tebo kam ke sinimana te. Nang kisa sar ni sinimung sono kisa saikena te. Puila angkai to ani sinimung sanani thangka angkai to ani mung kai to James Debbarma ang basically Mandai aro nino ani je asai mani jaga hangkangke angkai जेरै फानजिनि सिमी आसक तो माने आं माने आसक कतर family निया बा आसक well माने rich family आमतिया just middle family ni khoroksa angkota angkai sinimung ni bisingo ani nongo angkai ani babu tongo angkai te ani mom tai logi logi ani younger brother tai elder brother khoroksa tongo ta angkai education ni qualification no sana thakai 10 jora rok to asak ani bo education samthaya sana thangka hangke angkai ang class 10 jora hangka hangke je ani parani school Mandai higher secondary school ono ang as a Bengali medium student ngi nang porikha abo completing mani pore hangkai Bangalore Hindustan Electronics Academy wo as a aeronautical engineers ni diploma wo ang study khaikya angkai 2013 no ang completing khata diploma completing mani paikha angkai no lateral entry direct second year o jehetu diploma paikhe to lateral entry angkai BTech ang Rajasthan Technical University Kota o ang complete khaikata aeronautical engineers no kai completing mani pore just I think 2 months rok ni bisingo kaisa exam mani bising tui ang weight and balance o senior aeronautics engineers department no Delhi International Airport o ang sebuk bo khlaikya haita Belek na in short sar nang baga asat nini je discipline je nang porimaro am to ko specialize ko kam simro sa thanai bung kri nang baga sar aborong ni lama koroi baga nang politics aborong baga hap baga
Politics naidi abo ang tam sanai puilani simi to ani kunu aim grei laibo je politics ang habnai ebang jere phansin simi wansuk mani interest bo grei haisi fia jefuru ang asai tornani jengkha afrun simi emon environment ang mankha je jagao always culture ni kok salaimani jehetu norok saimana ani babu to khoroksa culture o samung khlainai tei nini kokborok hukumu mission rok borok samung onek khayo ga borok hingkai language ni tui research rok khayo language ni tui kok rok sao tei borok sate sate Dopha ni bagi samung khlaima rok agi TSF rok borok part of TSF live ba ga most of time ang bini thani ani nogota ani babuni simin ang chengsina borok jere phanchini simino ang nugo borok no culture no bahai safeguard khlainai sini mamita dance sini hojagri dance abono tui rok samung khlaio hingkai sate sate tabuk je social awareness rok jagao tamo rok agi time rogo TSF rok ni bisingti bahai Dopha no borok mwthangui man Dopha no bahai right direction riman a samung rok nugui tormani bagui একটা টাইমে হুঁকাই লাইক 2010 রকনি সিমিকাই জেফ্রু যে indigenous people front of Tripura a টাইমো ani that bo khoroksa part of them so bo tam hnai nini Maharaja Bir Bikram welfare society ni kaisa NGO ni bisingti borok IPF ti political parties no je borok separate state ni concept no tu mani abono borok phan box sinani bagai খুব deep effort খাইলাইতা time rogo nugu ka ang onek somoy ang engineering khlai tongphuru no bor no help khainani je ani torop theke manmani ang abo chaitogo kai chaitok phano asak ang part of full involved ingeta but then 2016 rogo thangpuru hangke tebo nukha je situation choli tongo Tripura o like incidents ani mokol klaika unstable ground dong jebabe statehood demand no tui sanlai thini bujak tokjak class rok party laimani rok amo rok no tui kaisa khub sentiment ani hard engkha hingkai aboni pore phaijao dinini ko 2016 no je nini afroni angkota je home minister nini Rajnath Singh tongpro je citizenship amendment bill rok no parliament rok tisa jakmani abo a time khang job si khai tongkha chakiri khai tongkha abo rok no nugu ang blai sentiment jago gang ting te 2019 rogo thangai citizenship amendment bill ni tui je pro nini madhav bari rogo je fight khaikya Tiprasa student nini federation sok ni ngai borok khaimani pore tamu nukha guli rok khlaijakman nukha tebo sentiment hap ka haisi nga sentiment happano ang sebugo khlai tongphano ani always no chaitok mung eba try ani tongo sini voice no sini khorang no bhaike national level lo kaisa rimanani ga onek somoy no rok observe khaike nukhana je ang a time job khai tongti phano national media rogo ang kok sanani ya kok sanani rok ang chengo debate rok khlainani chengo hingkai aboni pore phano actually ang leadership no khub observe khayuta bo leaders boni samung bomti khlaitong bo leaders no sung follow khaina nang borok no naimani pore a satisfaction asuk mansugya but then jefru 2000 and nini ঠিক 21 gana gini wo sini Bubagra jefru bo ekdom immerse nge haikya as a powerful leader sunge bini jefru bo congress ni PCC president state team mano ka a time bo citizenship amendment bill hayakai je NRC no tui bo je petition supreme court rogo bo file khlaikya ka a time rogo bono khub ekta chabrojak mani rok nugui tongota jemon afroni congress ni general secretary je goani Valerio borok bono chabrok rokha je nung nini o je NRC no tui nung je supreme court onko petitions khamani abono withdraw khlaidi a time rogo bo withdraw khlaya koroi je bini position no yakar haimani that is something which I really abono bkhao nangkhata wow koroksa leaders kaisa state ni president national political party ni abono yakaro Dopha ni bagai
Enggak, time ang decide kaya jadi yes leaders na hangkai mahara saing na nang nai because ang buzi mani hangkai hamjak mung tong hangke jaga sacrifice tongo no haisi je jaga o hamjak mung tongo jaga sacrifice tong hamjak mung te sacrifice a mung ni jinis no kuno dino sung sakagi mani haisi enggak je mung ni jinis ang maharas ni thanika man phaikya sini Bubagra thanita bo Dopha no ek side o hamjago hamjak mani bagi bo sacrifice tam khaikya bini je top position no yakari bo Dopha ni bagi ground no fly bo samung khaikya abono nuk hangkai ang khawo nangja khata gai and then later on tamung jau kha ang kemni hamya to sana thangya kasaro bini bo ups and downs mani tongo gai by the by maharaj by ang malaina ni chance mangkha boba na sama tongo nai di James salsa Dopha ni bagai samung khlaitini nungbo part of sini movement no ma tongnai emon timing ima no finally nang khangkai nung finabo nang nai a time ro ang decision khlaino but this was very challenges for me tamni hingkai kaisa middle family wo tongoinai kaisa chakri rok yakarnani abo khub ekta sini society rogo sini para amchai rogo ba emonki sini Tiprasa Dopha rogo abo hairok asuk nukjageta gang parents rok khub challenges wngkha borok wana question khaikya ni no borong decision tangi ning obo haike chakri rok yakari ning politics o involvement wngkha but then bkhano soisi manli haisi যেভাবে একটা সাইডে গেনি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল রক পাস খাই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট খাইছি কা তাই কাইসা দিগি নিনি গুলি রক খাই ককসাক মানি তাই কাইসা দিগি নিনি সিনি স্টেটহুড রকন তুই যেভাবে সানি টংমানি গাই নিনি আয়াং নারনি বড় রক ফাইবেই নে আজকে ইনফ্লাক্স নি ফাইমানি পরে সিনি কোনো রাইটস করিখা নুগুই টংখা নিনি বিশ্বজিৎ দেববর্মা সং হাই বথার জাকমানি র্যাপ কেস একদম হাই ড্রাগস রক এডিক্টিং একদম কবাংমা time mo ang bukhaw kaisa call rukha yes this is the time James actually judi nung asai phaimani kaisa nono hamari rukha Tripura hawo asai hainani au kaisa hamari no ga o jagao je asai haimani you have to return back your favor ga o return back favor nani bagay no ang wansuka yes jese pano ung situ ani decision obon ung sinai Dopha ni baga ang samung khlai sinai and je jorao maharaj hai borok ning samung phainani blaike chances kom haisi o chance of platform no manmani baga ang wansuka yes jodi Dopha ni bagai kuno ekta rights constitutional rights ebakai Dopha no mathangna ningkai this is the right time a time ni jimang politics o involved khata মানে sarang kise manju siwano মানে nang amtike phakara মানে Bubagra no bo support khanya bo yes Bubagra no support khaina bagai tai bini je samung je naimani aborok na ang jotono clear khai vision nur ka haisi baksa ang sanamu sumukha leaders to kabang ma tongo ang kep na hameo saya but leaders ok ni ang kaisa lek nukmani ta tamoba actually je samung no borok khai tongo je demand no tui borok himlai tongo borok niji onek somoy clear ing haisi je sing a right decision no sosoguino je sing decision nai tongmani is it right but maharaj ni thani ang bini mokol ekdom clear nugu ekdom vision bini mane pura destination no je bo target khaikya aro soguine abo clear nugu haisi am bagai ang bono inspired ngai o jaga o ma haikya haita belek khatam sir nung hai sung bok joton inspire ang jak Bubagra lai ge mra da hanyang sung piu nai tabuk political scenario sini especially sini hapung hatai sini LC area o plus state o inya ke national level o bahai abo sono kisa sono saikhanar ta bahai sir naidi judi national level o politics sung nationalism phaile ne state down pore ADC tak national level ni kok sanan thanga kai kaisa jinis onek somoy blaisini bukhawo deep hartengo tam deep harteng kangke national o je leadership ri tongnai ro eba kai romdi Delhi ni kok no sachinai a jagao tamo always no the number of seat kabang tongo borok no priority ro jago bong bagi kok khanao bong demand no dakti maniwo tai borok no bisi time invest khai je central ni koto leaders rok borok bai bisi samung khlaiuta for example
tabo aje maximum number of seats hanan thanga ka Lok Sabha total 545 seats to ta right from beginning o thanga ka naidi notice khai Uttar Pradesh bongi thani 80 ta Lok Sabha seat 80 ta Lok Sabha seat in tongkha bini tola ta se thangjaw di Maharashtra they have 48 Lok Sabha seat bini tola haijaw di nini West Bengal they have 42 seats nini Bihar 40 seats abo haike nini Tamil Nadu ro nini 39 abo haike nini romdi Madhya Pradesh 29 seat nini Rajasthan 25 seat abo haike nini Assam ro je kotor state o maximum number of seats tongo borgono bisi ekto priority ru ta inke bongni vote by sarkar gothon khaiman sing northeast ni hat hange tamo total the northeast seven sister plus tabuk Sikkim no nawoi matro 25 seats only aro ni bising tab Tripura high state ni kok tab phaijau nai Tripura only we have two Lok Sabha seat kaisanga nini east kaisanga west parliamentary seat 545 seat ni bising o je one ever two seats abo onek somoy tamo bongni mokolo asuk attention riata sinoro thilai de tong unko ui de tong kuno attention rujagi haisi norok nukhna Manipur hayo onek thanai last year ni simi je bebe nino aro violence ngi tongo tamo sunu government of India ro focus khai tongo oino jaga rogo oino topics rogota nga amongkha national level ni je politics tak state level of politics khaine thangjaw tamo state level of যেহেতু Tiprasa once upon a time majority tongmani tini to jotono saimon minorities and as per the census report of 2010 je 11 report kokmanita we are only 31% nge democracy okay tamo majority must be guaranteed rule khane ka in nge aboni formula tamo total number of seat divided by 2 plus 1 the total number of seat Lok Sabha ni kok sanas thanga 545 divided by 2 around 273 je party ni numbers tongo bono government form khaine gobo haino state o tabo sana thanga sin state o 60 ta assembly seat tong total number of seat 60 divided by 2 gangai 30 plus 1 khaike 31 je borok ni yago 31 seat tongo bono a state no chalok nai sin state no tabo SC rok ni koite tong only we have 26 26 exactly 26 laya 20 buklaya nga aro ni bising nung sana thangai ta July bari it's 37% is ST population nini Krishnapur 37% is population SC rok nini Charila 38% is populations nini Ambasa less than 50 48% is nga o koyekta seat rok tongui bo actually majority hinkai tai kaisa bosong rok no ta nge tamo national political party rok no abo high seats rok winning nge sini tamo jehetu sung government form khaimania ambagi sini kok khana jagya government form khaimania ambagi sini rights rok onek somoy sung ignore khlai tongjago deprive khai tongjago haisi amokha state ni tabo a state ni no related TTIDC 6 schedule je tabok sung 7132.56 square je kilometers ni kokno saitong tabo TTIDC o tabo blai dukho ni kokta around 679 crore suno budget sanction kaisa othoso kaisa municipal rogono binisai highest budget rok aboni se bisi tamo tebo dukho nangjaknai jemon education sector hairo education is one of the most important department in any state has a progress khainani bagai develop khainani bagai jagao judi no index tebo high growth khainani bagai hinga education is one of the most important tabo o educational sector of some deep habai thanga TTID so how much we are getting only 1.2 crore per annum year also only 1.2 crore budget am total koite school tong 1633 total school can you imagine what's it 1633 school ni bagai only 1.2 crore budget sanction nungu judi abono divide khaina khenga 7348 rupees hai klayu kaisa school ni bagai
어থ서 능 다부 아거르톨라 하이러고 돈보스코 하이러 Holy Cross 하이러 시수 비하र 하이러 भारतीय विद्या भवन हाइर जे कतर स्कुल दङै दंमानि कायसा स्कुलाव जुदि नों मिनिमाम निनि चेराइनो सिनि तांनि जेनेरेशन बरकनो परिरना खाय स्कुलनि कक्सां साइ दङ जे 1 to 5 आबरकनि 10 हयतो 15,000 ले मिनिमाम ना tuition fees bongni fees admission fees kai sinika busuk kapal hamya edisio kaisa school ni se 7,348 rupees haise allocating bai ke develop মানে খরচা স্টুডেন্ট নি এডুকেশন ইজ এক্সপেন্সিভ সং ইতা expensive sing ya ga amorok sini bang like challenges takte kaisa ang sure education sector ok khlaya tabo phaijan thangja khangga ta pwd pwd wo yearly tabo around sanctioning 3 to 4 crore nga kaisa road judi sanamnani thangka metaling road ro tabo je engkor khaimani 1 kilometer sanamna thangtini 1 crore rang kai Bangalore hai jagao kaisa highway sanamnani kaisa nini project sanamnani kaisa highway rokni dam rokse mane almost 3,000 crore ro budget sini titi edisio kai yearly se 4 crore rokse sokai sung as a total budget yearly haimani matro 4 kilometer se lama sanamano othoso 1100 kilometers something within titi edisio je lama simisi মানে আজকে deprive খাইজাক দङ जे जागाव कायसा हाइवे बेंगलोर नि हाइ जुदि 3,000 crore नि हाइवे रक सनामनान थांगांगे जों 1,000 years रक समय नांनाय आबर जों कमर्स थानाय के बरक थांमानि बिसक 60 70 years ताब एजुकेशन नि बां थाजिं सामानि स्टेट नि बजेट हिंग 1,200 crores जुदि ओ 1,200 crores by 1.2 crores no match खाइना थांगा 1,000 years नाउ स्टेट অথচ ও ত্রিপুরা রাজ্য ন তঙই তঙ বাট ত্রিপুরা স্টেট বাই যে টিটিএডিসি नि বাজেট ন ম্যাচ খাইনানি থাঙ্গা কা কোয়ালিটিস ন 1,000 ইয়ার্স না ভাইকে ডেভেলপমেন্ট নাই ভাইকে সিনি টিটিএডিসি नि বড়র টিটিএডিসি তঙই তংটি আ সরকার ভাইকে ডেভেলপমেন্ট খাইমা নাই সো देयर इज लट অফ চ্যালেঞ্জেস দ্যাট ইজ দ্য রিজন তিনি খরাং খাই মহারাজ সিনি হা বুবাগ্রা হিজ হাইনেস बार चाब्रui एक सेंट्रल गवर्नमेंट नो अटेंशन ड्रॉ खाइनन बगै चाइतो गइ दं नों वी आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया जे नेशनलिज्म नंगनि थानि दं सिनि थानि बु दं हाइसि प्लस सेम राइट यस संबो आम सकनो सिनि नेशनल एंथेम नो रेस्पेक्ट खाइ बखाबै मानिवो जे बरक गुजरात मानि तमा हाय जे बरक महाराष्ट्र मानि तमा हाय जे बरक निनि उत्तर प्रदेश मानि तमा हाय हाइसि Sinibo amsugno rights tongo Uttar Pradesh ni borok ni hai haisi. Why government of India is so mane obono attention riangi tong. Omo hai rokta. O challenges rokno tiri sung samung khlai tongo. Chaito gui tongo. I think time should be given. Day and night why sabai no ungla somehow tabuk sung national the media rokni thanibo sung sini যে concern no sung pusugiri mang khaisi tangi sung tini asuk lacking behind tini study IQ rogono rok nuknai IAS officers nini UPSC the exam experience nai ro borogo tini tripura ni bagi study ma khayo sini nga obo hai rok day to day sung at least pusugui rohor ka haisi tabu omsuk esini choba thage ko we have to fight keep on fighting till our goal is reached haisi obo haita belai wana ma sinsa bunga sar haba angke sanam so sar o tak problem anta ning khubon khnaw ge abo to tini hotat sangya na kengma bos romin choli tonam tini kagi ta sak highlight khaise gya mane public ko phaya tam phaya inka brong nahre to sung khub kirma sinsa condition an tongi to sara abno khoboi nang sung sibonta abon bagi no nang tam believe khaije sikala politician tep phainang sini society o nang o principal no believe da khaisa mane sikala tep nangu I totally agree Sikla with the point. Plus educated. Educated, yeah. I totally agree with the point that you said. I see. Tabu angka obono te kaisa digitlang sinai. Sikla experienced person tai even je buriro. Okay. Mane balance kai sung equality khai sung macholi nai. Most importantly tamo. Sini hasteni kok sasinai ta.
অনেক সময় বরক নাম সাজাক সিকলা বরক 25 to 30 years ni borok no saw norok samung khaidi experience ni ku chance rakhange chaya sungno tam khlaijak ukulugo flag tinani task rejago nini moncho snamnani task rejago chair kanani task rejago sikla rok no ta but ang kisa oro attention tlangnani musungo India ni judi politics to nainani thangkang ke tabang kaisa one by one kisa example naita Sushma Swaras bo thei thangja ka tak kurikha sini former external affairs minister India ni 25 years of bo India ni cabinet minister 25 years on political journey politics so haisi first mane age so 25 years so bo cabinet minister sungu Haryana ni simi bo chengi haibini political journey no judi o Sushma Swaras Tripura haste ongtam saja kumu 25 years tini ni cherai bhai ki politics no bo one suk nai Dopha ni samuno bhai one suk nai bhai bo dil khainai but no borok ninkai je qualified je borok a position no buji manai one suk manai khlai manai it doesn't matter haise correct borok no chance jago Sachin Pilot tini one of the most mane politics ni kokno sajakna thangai Sachin Pilot top 20 rok ni list hongai mas ma tona India haise 26 years of Sachin Pilot bo cabinet minister sungu haisi bo nini IT sector so India ni jefro nini mane a time rogo bororok 26 years rogo hongkai sin yang rogo hongkai u thajing ang sama haita flag tinani chair sanamnani monjo sanamnani awa hai task rok sire jago but bongni jaga hongkai naidi bini quality no nugui bini je experience no nugui bini je samung no nugui one sung no nugui chance jago haisi tabo Tejaswi Yadav je Lalu Prasad ni bini sajra 25 years of bobo haino hai engu haisi deputy chief minister se bo 26 years of 26 years of can you imagine 26 years of se Bihar high political part Bihar high kaisa kotor kaisa state ni unko bono deputy chief minister khlaijak haisi tini ang tamu sana nai je kuno borok no age by sungbono nasikya kare bini one suk mung bini nahar mung bini samung no nasige I think we should give chances haisi tini Sushma Swaras songhai tini Sachin Pilot songhai tini Tejaswi Yadav songhai omto ang just examples iruku there are so many examples yet to be given borok hai borok jebabe ningni chance mani tini kaham khlai tongo I think sin is a mind one suk no sung broader scale matlang ne haisi Tripura obo haino there are so many talented qualified borok tongo young age no borok no sung jora marna jotoni no jora tongo haisi nung a jora ni bisingo no borok no task riya ke onek somoy abo sini bagai Dopha ni hamkrai Dopha ni hamari no komoro haisi obo hairokta bele kam ka saka san sarang hanya song nai dio tabu nang to regional party basis link tong batabu kang kicha sin borok do phani regional party ni bangke saimano mo chong sin regional party bur chimi chengka puila rok tai borok chengpuru tam rok struggle of face ka tabu khai tong babu to the plus regional party sin bagi busi important ma tong san regional political party to black important any state any unko wo rajyo wo regional political party rokno main jebon state ni rajyo ni concerns rokno tisajago tabo if we begin state of Tripura tabo regional political party ni sanan thangai ni regional political party ni se sakang pano Sangjuri one sukang 1968 ni 25 October if I am not wrong I still remember ini TSF rok সংগঠন kaisa khaijaka ga o TSF rok ni সংগঠন khamani bisingo Dopha ni bagui je rights manyangui tongo injustice ngui tongo bor afron chimi kentu one sugui chenglai khaisi chenglai pon pore nung thangte 70 rogo 70 ni kisa plus rogo thangang kai nini TUJS aba Tripura Upajati Jubok Committee rok borok form khaimani pore borok bo obono saka je nini 6 schedule rok ষষ্ঠ তপশিল hinta bangla bai khengkai amrok no borok sanlainani chengkha a time bo onek somoy je national political party khlai tongnai rok romdi particularly taibo abono clear khe sana thangkai
Congress एबा CPM political party खालाय तंनाय र borok no अनेक समय ignore खालायो ताई borok ni thani je attention no draw ong tongmani abono borok nornani nayuta naidi Tiprasa rok murti rok se tangna ringya khu Tiprasa rok darok se tangna ringya khu Tiprasa rok SDM rok chalokna ringya khu bahake political party खालाय 6 schedule manai abo total impossible amti rok sajagota কিন্তু borok no ang nukha a time ni leadership rok bo blai bkhano sutrang khayei ekdom one sugui bkhano krak khaino borok samung khaimang ta naina thangai abo kaisa hamya haino 1980 rok ni kok sana thangai 1980 o jemon mandai hai jago ekta blai ke kotor massacre jeng thangmani riots ing thangmani thousands and thousands people have sacrificed their life jora rota life sacrifice khaima pore sing still remember sini sar nogendro jomatia songro sini sar Harinath Debbarma songrok sini sar Samacharan Tiprasa songrok sar Dopha Riang songrok afruni je late prime minister Indira Gandhi rokni thani rogo thanglai bor kabilai mani bor obon kablai kha naidi almost ang to salayo kokrok idaningo ang sini sar Harinath songrok be asugo thia sini sakang sini sar Nogendro Jomatia songrok be bo sing chances ma khamalai nani kai a time rogo sung onek somoy borok salai puru sung sunguta 1 month hairok borok Delhi rogo thangi kasai ma tonguyo just kaisa appointment manani bagi jefur borok appointment rok mano borok ni adin rok sauta kablai borok Indira Gandhi no sakapu je mukti klailai ta naidi je 1949 no sung India be Mars sungkha norok je sungno smai remani promise remani kok remani je Tripurani culture Tripurani borok Tripurani busabuti rokno sung safeguard rui thanai mani tini sini own hawo sung safeguard ungliya batharjaknani chengkha street of kuthui las rok klaijak ga abo kokrok samani pore Indira Gandhi khub abono dukhu nangjagoi I think 1984 okai parliament nini 49 bar amendment khaiman pore 49 bar amendment khaiman pore 1984 ni 23rd August songkai sung TTADC je 6 schedule mangkha agi inga total sini je torman inga 10,492 square kilometers inga aboni bising ADC khagir jaka 7,132.56 square kilometers yes almost 70% suno khagiri jaka so bongni contribution by tini TTADC jora sung mankha but ang thajing sama hai 1984 TTADC mano we are talking right now in the years of 2024 40 years there 40 years ro almost sung je 9 emani TTADC no kaisa nini sotela basa haikese suno treat khaijak tong time to time rang hojagya direct fund krini bagi sini development no rukiri tonjago ang thajing sama education sector ro aska poor infrastructure tai rang ro lai kom ro horjago nini road construction site digi blai kom ro horjago nini ARDD site ro blai ke kom unko khaijago aboni bagi sung mone khaikya je na TTADC 6 schedule ঠিক no tongo amo bai sini Tiprasa rok no safeguard ri manya juri sung nango kai tamo statehood sung manai nai statehood ni bisingo man khangkai sini borok no administrative power charok nai sini borok no minister sung nai sini borok no CM nai sini borok no decide khaine au je land rights ni kok samarokta aro including bai kheta ga aboni bagai sini naharmo tabuk khangkai aro sogui ke haise ga a time rogo sung onek সময় ang borok no samaya sung sungi rok nayo je 1980 rogo norok 1977 rogo TUGS rok chenglai puru je samung rok khlai a time ki sar norok statehood ni kok rok wansuk mania da because as far as our knowledge 1970 rogo je fru nini Meghalaya rok no kaisa autonomous rajago within 1-2 years ni bisingo bongni the intellectual group rok asoklai discuss khaimani pore borok wansuka je 6 schedule by autonomous roma by autonomous council by bongni Dopha mathangjagi mania ni borok within 2 years ni bisingo abono buji borok statehood nawi 1972 rok borok state mankha mana asamni kage asamni ni sung 77 rok TUGS rok chengje ongka a time ki noro wansuk mania da ga onek somoy
borok a time rogo oborok na asuk kaham ka ekta buji sugya abo hairokta education kisa pro kisa tam sanai borok asuk abono importance buji sugya ni baga a time ungko kha but ঠিক আছে 6 schedule sungmaman pore ambo kaisa blaike sine hamari kotor jinis haisi tabuk a time ni bororo je time education sok asuk ungko singyaku strong maniaku borok se sungno 6 schedule ri krang thangang kai it is our duty tangni generation sokni sung tabuk sijak tabuk sung nukjak tak sung world o saimano geopolitics sung bujiu haisi tangni generation ro a 6 schedule no sung state hudu convert ma khainai haita je sine ama babu sung tabu ek kanisa sungno खेतौरी कलांग थांगां काय ओ एक कानिनो आं बाहायके सामुं खलायै मेहनत खलायै हार्ड वर्क खायै बारि रुवे आं बनो बाहायके आनि प्रॉपर्टीज नो इंक्रीज खायमान आनि एसेट्स नो बाहायके बारि रिमान दैट इज आवर ड्यूटी हाइसि तिनिनि जेनेरेशन सकनि यूथ सकनि ताइबो इम्पोर्टेंट संका अबनो जे आगिनि खलाय कलांजाक नो जों ताइबो बारि रुवे बाहायके जों सगैमान आबरकता बेले को बिकक सर साबनां सोंनाय हायनो हाय ताबुक सोंनो आम देखे बुइ सिन बिसिङो बो काइसे साजागोता स्पेशली जरा पॉलिटिक्स खायतनाय रंबागै हनु माने माने करप्शन दिगि दक्ता बुइ यासि सुरु सिनि नेता रगन आहाय करप्शन कलायो तमो हामियो कलगु माने मरली स्ट्रंग नेता काबोनि रिजन तामोना सर जों माने बुइ सब समय यासि सुरजांगा नांगौ सिनि लीडर्स रक्ता काबोन बागैबो सिनि जे सपोर्टर रगो बंनि बेस कमी थांगो हाय मा तंगता गे रिजनल पार्टी नि जे बिलिभ किसा वीक नु गाब्रं नाहारिसा नों ताम सानाय जों बमते लीडर ना एक्चुअली थासिं आं सामहाय आं किसा मेंशन खायनो नायखा जेफ्रु जों जेकुनु जिनिसनो हामजागो दफानो हामजागो आमानो हामजागो बाबुनो हामजागो मनाइनो हामजागो दारानो हामजागो बाइनो हामजागो जातिनो हामजागो हुनि साका कैनो ते केसा मुंसा वाट एदुं आरो सैक्रिफाइस तंना ना ओंखाय ताबुक जे चैलेंजेस आं नुकमानि का लीडर्स सकनि उ थाजिं सामा हायता गोबांमा लीडर्स सक ठीक न हामजागो हुमपानो किन्तु सैक्रिफाइस खायनायनि बागै आसुक रेडी या ओंखाय फर एग्जांपल तामो ताबुक काइसा लीडर्स ओंना थागा ओंखाय बिनि गोबांमा गुन दंना नां बिनि क्वालिटीज दंना नां रमदि लीडर्स ओंगा ओंखाय जतबैन हामजागना नांनाय जतनो हामजागना नांनाय ओंखाय लीडर्स ओंगा ओंखाय नि पब्लिक नि कक बमा खानानाय पब्लिक नो मा सानाय लीडर्स ओंगा मोटिवेशन मा तंनाय कक कुतै तंना नांनाय निनि थानि ओंखाय ताबुक नि हिंका ओंके एकता तो तामो सिनि जे पॉलिटिक्स खाय तंनाय र बा सिनि तिप्रासा रकनि बिसिङो ब्लाय गरीब अंशनि बररनो पॉलिटिक्स अब पार्ट नाउ ओंखाय नेशनल लेवल नि पॉलिटिक्स बे सिनि अब तो ब्लाय डिफरेंट नेशनल लेवल ओंखाय डेवलपमेंट नि बागै नेशनल लेवल ओंखाय ग्रोथ नि बागै बाट सिनि ओंखाय एक्जिस्टेंट नि बागै फाइट देयर आर सो मच डिफरेंस हायसि ओंखाय ओ जे करै बैकग्राउंड नि हायमानि पॉलिटिशियंस र समटाइम तामंबा जे कतर सुजुग मानमानि कतर अंको मानमानि ताई बिनि साथे साथे अपोजिशन रबो तामो अलवेज टारगेट खलायो रांनि बिसिंति ननो लालच फुनुगना नायनाय बा साना थाङाखै ककते खुलगु साना थाङा लु फुनुगना नायनाय बोरै जेराय ओइ अब हायरकता ओंखाय आरो रगो अनेक समय गोजावैबो थाङो सिनि लीडर्स गोजावै थांगांखै तामो जे डाइरेक्शन नाहारि बहायका माने आं तिनि ओ डाइरेक्शन ति पुरा आनि बखानो पाइरु सुगै आं वान सुगै सामु खलायनि नि फायका आ डाइरेक्शन अनेक समय डाइवर्ट नङि थां हायसे लामा करै थां बे थासिं नों सामा हाय लामा करो खांखैनो जे ट्रास्ट बररक ट्रास्ट तामबा ताबो खरकसा टीचर नो आं नायनानै थांगांका आनि बखाव टीचर नि बगै ताम रेस्पेक्ट यस बिनि थाने आं सिंजाक्तै मानो बिनि थानि आं परा एजुकेशन नि नॉलेज सक मानो सब्जेक्ट नि नॉलेज मानि मानो जे दिनो टीचर अफ फोरोंनानो या करे जुदि अन्य डाइवर्ट थांगांका स्टूडेंट्स नि बखा बाई स्टूडेंट्स नि जे फेट जे बखा ट्रास्ट अब बाई ऑटोमेटिकली बायनाय सै हाइनो अब हाइनो लीडर्स नो ती संताम बिसेस खायबा बसिनि बागै कक सानाय बसिनि बागै राइट्स टू नाय बसिनि बागै सैक्रिफाइस खाय मूवमेंट खालायनाय
কিন্তু যেফোरो नुकनानि चेंगो जे कक सामा बाय practical abo yang automatically nung sama haita jani best komitang haisi kabo actually challenges sung aborok joto je leaders tongnai rokta abono ma naine haisi sak no taibo better borok munishu to sumsok bai kuplungno sana thangka borok munishu to chaya bai kuplungno chaya sab kuri tongba kintu a chai ni sai better taibo ang bhaike basaiman a better ni sai ang best bhaike ingman abono sini challenges haisi tini ang James je position o tongmani o James ni sai ang taibo kaham James bhaike ingmano abo ang ma chai tongnai haisi better version of myself hai abono sana thangai tahin tini je James ni sai I should try for the better version of James abo joto leaders ni kaisa try tongna nangnai haisi ang mone khayuta ang khakayo mana sang খুব lucky মানে kaham yagono sang tong yang poida klai ning Kokborok khanawi no sarang hai continue khayo nai tabo nung to siklani makhang seba ang sungmo tabok sin borok sikla rok ni bagita tabok employment kaise ekdom issue sin society onuk jao sakiri to limited business khaina hangka bo sin area opportunity kri buying power borok kri jara paimanai bara tongya town thango aguli ro thangpai jara ব্যবসা খাইনি borok musung phono pong ব্যবসা growing ya ta sar gabrong naharai plus thau present government ni ekan nong political area of phanta norok ta man suklai mane bahike sino je economic condition ta se improve bhai khaiman sigala rong ni through tuita sar amon tike sai kana dikha nadi a kokro sane thangke tabuk to not only in Tripura jodi pura overall India was sane thangke je employment like a decline ngi tongta employment rates tamni kai government basuk rimania jobs ro kai ang tinini young generations rok no pori tongnai rok no borno bkha sabaina niya tebo ekta motivate khaine musungmasi je kono jinis no ang abo phainai financially bahke sing economic go sing push khainai haipana abon se skang sanamu sumakai kaisa jinis singang kai whatever we are learning we are doing we have to mane deep ajaga habai sing samungma khaine ta kongni koko ang pori tongkha engineers pan ang porika engineers ni ang deep knowledge ma hamdai haisi sudu academic ang degree manani bagiya sudu ang job non wan sugi simiya ba sudu ang public bai kaham hunjagan aboni bagi simi haisi pura deep knowledge kang habai ma pori nai ba ang tabuk arts porikha ba doctor porikha ba science porikha ba jespano ta aboni deep knowledge ka ma pori nai tabuk sini ang parents rok no onek somoy ma sauta sini parents rok bo bomti ba tagni salrogo busabuti rok no tangni generation rok no amsakai chabruo chakri ni bagai okay sudu porikha ka intention bisitamo 90% plus bororok no chakri ni bagai no porilai poriwe ang chakri manai sin bomte jang sin school bomte chakri mana nangnai jobs mana nangnai abo se ani nahar mohne ga onek somoy mani hange tamo bkhabai kaisa kuisu borok abono mane discourage rok thango demotivate ing thango borok give up khaina ni chengo frustration singna ni chengo I think sung sudu job no wansu yakare knowledge no wansu ka ke chao sairi ba sung nge tamo ba tabo India wo total 150 crore high population stong ito o 150 crore ro sung sanani thangkang ke busuk jona borok no nung job ri manai ba state tabo almost sini 40 lakhs plus borok tong 40 lakhs borok ni bising busuk jona borok no sung job ri manai ba tabuk sung sudu jobs no simi wansu yakare deep knowledge sung khangke entrepreneurship ro nini business sector ro sung hapna nangnai business sector ro hapma haino nini oino sectors ro education sectors ro tabuk kaisa borok tuition phurungino onek an khaitong je jagao mane sanan thagangkai government job eba angko jobs ro khaye 15,000 ro hairok mano per month salary কিন্তু টিউশন ফোরঙিনো কাইসা বরক 60-70,000 আন খাই যে জাগো নিনি কাইসা জবস খাইতিনি 20-25,000 স্টক স্যালারি মানো আ জাগো নিনি বিজনেস খাই কাইসা দোকান চিকন খুলুগুইনো কাইসা বরক 30-40,000 আন খাইনে রগো তং
जे जागाओ बररक ग्रेजुएट रक पाइमानि परे काइसानि बिजनेस रक काइसा स्किल्स रक खालामनानि बिसिं तिनो अनेक आर्निं खालाय तंमान रक सोंनो हायता इनका आं साना नायमाखाय जों फकास आसो जब न खालाया करे मानखाय तो वेल गुड but in case नों जुदि माया हांखाय you should be ready yourself जे survive खायथानानि बागै नों prepare मा खायनो हायसि हायता ओंखाय नों बिजनेस फान मा थांनाय ताबु रक्त निनि कालचार नि बिसिङाव बर अनेक अंको खाय दङ आर्निं काम खाय दङ अमति हायरकता ओंखाय जे कुनु जागाव जों सामु खायके बखाबाय डीप नॉलेज नावै गाहाम खायि वान सुगै जों खालायनानि नां गते कैसा ओंखाय इकोनॉमिक जे इकोनॉमिक सेंटर रक जों ताबु टीटीएडीसी रक एबा खाय सिनि सरकारा तंनाय रक सिनि तिप्रासा एरिया मावान सुकनाय ता आं जेफोर इकोनॉमिक सेंटर साननो थाङा सिंपल कैसा एग्जांपल आं रना मुसु मा खाहायसे तक 500 कैसा नोट्स 500 कैसा नोट्स आरबीआई एबा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंड्स ना निनि और 500 नोट्स दंमा बाय ताबा आं जेहेतु मानदै नां किसा मानदै नि एग्जांपल रनाय मानदैयो जुदि नों जेफ्रो ऑफ 500 रुपीस बाय निनि यागो sok पाई नोंगा 500 रुपीस बाय कैसा दुकानो फानो नों पाइख्या माने 500 रुपीस निता पाइमा परे दुकान मालिक नि और sok पाइख्या दुकान मालिक नि और sok पाइख्या के ओ 500 रुपीस बाय ओ दुकान मालिक तैसे बिन दुकानो डेवलप खायने बा कंस्ट्रक्ट खायने नि बगे साजंना नि बगे फन सबाय कता लेबर नि थानी छगुजाव खा आ लेबर बो बिनि डेली रोजगार साना नि बगे मार्केटिंग फानो खायगाता हाटी पन खायगाता हाटी नि और छगुजाव का 500 to 500 गा ओ हाटी नै रकबो जरावो आ रांनो बोंनि स्कूल्स माने चेरे रकनो परिनानि बगे फीस पानो रखा फीस रक ताइसंको खा नाय ओ जे 500 रां सार्कुलेटिंग बुसुकनि सामु खायजाक तं बुइला बिन वैल्यू बारि खाता वैल्यू बारी थांगो गा ओ सार्कुलेट इंमानि परे बो 500 रुपीस से अनेक समय ताम नुनाय 1 लाख हाइरकनि सामु खायजाक थां काय साना नायमखाय कायसा जोन नि बिसिङो आबो सार्कुलेट इन तंना नांता गा ओ सार्कुलेट खायनेन बगिनो तिप्रासा एरिया ओ जों कायसा इकोनॉमिक जोन मा सामनाय बेले को बिसार माना सान से एक खायसेवन आंखा मा टंटा सिन बरंनि रां लिक नgi दं सार लिक नgi तं बुइनर मा थांगो यस बुइनर मा थां गा ओ आं थाजिं सामा हाय 9500 नि से ताम खायके दुकान नि थांगा लेबर नि थांगा मगतंग फालनाय रक थांगा मगतंग फालनाय रक परिना थांगा बुसक सार्कुलेटिंग तं गा ओमति हायनो कैसे इकोनॉमिक जोन जों बाहायके साना माने बिजनेस नि बिसिंते तां रम दि गुल बाजार हाय जतो सिनी तिप्रासारक चिकन बिजनेस खायने र गुल बाजारो रां सारगि बै फाइसि गे साबु मानारो बेनिफिट्स आजे जागाव तंनाय र गा ओमति हायनो टीटीएडीसी एरिया ओ एबा सिनी तिप्रासा एरिया ओ बो आबो हाय कतर जों मा सानामनाय इनफैक्ट जों आबो डिस्कस बो चलि तंगो सर होलसेलिना अंको behind the scenario ta जों अनेक समय डिस्कस खायलायो उनको लायो अनेक समय सिनि महाराज वा कखनो साव आइसोलेटेड खाइ कुनु लाभ करे हाइसि आगि रगताम जों सिनि हा सिनि सासन सिनि हा जों केबनो फाइनाल एरिया आइसोलेटेड खाइ तना नाय दो टीटीएडीसी बिसिङो but now we have to think आबोनि से one step ahead खाइ जों मा one सुक नाय कतर बिजनेस न जों इनभाइट मा खायने मा तु बनाय बरक तो निना आ जागानो प्रोजेक्ट नानानि अबले कैसा टेन्यूर बेसिस आमति रो खायके हंकाय सिनी इकोनॉमिक जोन टाइप ऑफ क्रिएट नाइता इकोनॉमिक जोन खायके ता नायदि कैसा सिंपल स्कूल ताबो जागा न मॉन्फोर्ट हाय रगो मॉन्फोर्ट स्कूल तमा बायसे मॉन्फोर्ट स्कूल नि साथे जे चिकन दुकान खाय तंनाय र बरो बानजि थां दुकान खाय तंनाय रक सिमी बानजि आ जागा निनि उ मखतों फाल तंनाय रक बरो बानजिउ गतै रक फाल तंनाय रक बरो बानजि तं रि सुपनाय रक बरो बानजि तं बखनाय रानाय रक बरो बानजि तं कायसामति जोन माने क्रिएट खायमा खांके आरो अनेक समय बरो बानजि वै इकोनॉमिक्स ग्रोथ होता so that money should be circulated within particular zone so that borok no sung taibo growth खायनानि इकोनॉमिकली साउंड खायनानि हाइसि ओ बरक no sung step by step one suglai खायनो दं हायता सान नंग बेले क्लियर के साखायसि माने सिन बरक टेबो इकोनॉमिक एक्टिविटी ओ टेबो सं पार्टिसिपेट खायनो यस बेले खाता सान बेले खाता सान नंग के संसिवानो ताबुक सं खाना हर तंगो 125 एमएम बिल हनै अब टेबल खायजानानै खानाबो को 125 एमएम बिल जुदि फायकेन के 6 शेड्यूल नि मखां भाइके चेंज संगिमान सिनि तिप्रासा नि एडीसी भाइके चेंज संगिमान
Naidi 125th Amendment Bill omoto sudo sini ADC area niya. There are total 10 autonomous council tong district council tong. Okay? O 10 autonomous district council no taisa strengthen khaina ni bagai bini shakti fan no fuarana ni bagai 125th Amendment Bill no abo table khlaijagui tong. Tabo 125th Amendment Bill ang hangai tamo sini bagai mannai tamo ADC ni fan box sin jangnai hangai number 1 hangkai administrative power sini bangnai. Second hangkai je tabo member of district council hintai bakai MDCs. Tak to TT ADC total 30 ta MDCs tongo 28 hingga elected tai 2 hingga nominated. Ga omo bari woi 50 tang thana haisi. 50 tang hangai tamungnai area no je control khaina bagai jurisdiction bini tebo bangai thangna haisa. Ga automatically jefruni ni seat bari thango funding bo bari thanai funding bo sini bari nai funding bari khangkai tebo 125th amendment ni bisingo emon kok ba emon system tu jak tongo agi sini land rights okri tam bising land rights sok sini yago phai sokai nai tamba sini tabuk je onek bosor 100 200 300 years ok tongui tongo do bororo but still sini thani rights kari abono patta nani ADC government ni thani state government ni thani ga amorok no tini discuss khayu je 125th amendment bill ro aborok tong haisi laws rok sung nizino own titi ADC government sanam manai tax collect khaimane revenues rok that kind of things actually being included in the 125th amendment bill which is really in the process of strengthening our titi ADC haita Really nang mani sir jorabo sarnang sung sini tabuk sini beri dok borbo खूब important part no sin society ni the woman empowerment ta sir abo busuk nang mi aka plus tanong present je gota political party mor to khain dongo tai ni nahar mono bahai abar sung sar ke saikna Naidi women empowerment hasing youth ni samahaina women's empowerment bo blai ke na go sini jekunu Dopha jekunu boso jekunu ha borok ni sinimung sabe bisi sini jak hangkai sini women's rok eba beri rok bai sini jak tabuk ang sanan thangka hangke kunu borok tripura hasteo phaiketa kubuni jakani borok sini chelarok no nai sinima ni sai beri rok ni je kanmung chumung no nai hangkai bo saimanai je particularly she belongs to the state of Tripura. She belongs to the state of Meghalaya. Ba jekuno ta. Women's rock no sung empower khainani abon bagini important because women's rock hangke nukhung ni borok head. Nukhung no borok chalok na haisi. Chelarok tamba chelarok nge sung earning khai bor no ruphayo. O earning khai ruphaimano boroka bahake manage khainai. Abo hangka borok ni kintu samung ba borok khlaito manager ta gai tabuk borok no nung tubi ro phaike an khai borok saimano busuk rang ang hatiwo subainai busuk rang ang ani cherai ni bagi subainai busuk rang ani nok no sajok thine ang subainai busuk rang ang buskango choli thanan bagi subainai they managing they learn they begin from their own house haisi moni own family ni simi cheng ga o je manage khainai bororo borno onek somoi sung Dophani bagi sung je pro platform ruo borok abo haikeno nukhungo jebabe naithokle chalogo Dophani platform obo society ni platform obo borok obo haikeno chalogo haisi ga borok ni thani je maya no equal ke distribute khainani a qualities actually chelarok ni sai bisi I think bari rok ni thani taisa naturally nai di nukhung rok obo amtinyo sini mom song rok ba sini ama rok ta babu rok ni se borok ta kisa bujiu haisi bahake je kisa misa tongmano phano bag khai distribute khai equally distribute khai bhaichar nai bahake equally distribute khai kanmung chumung pair nai bahake equally distribute khai khlainai abo borok rung haisi kai women's rok ni thani je economics yafar ka hangke bor empower nai decision nai manai buskang ni salo family growth nai family growth hangkai family ni a borok no society of growth nai haisi ga omo hai rok ta so women empowerment is like a nangku haisi in fact tabuk sana thangka hangke
politics rogobo women song ni bagi reservation seat rok haide mani sungnugo borno tebo empower khainan bagi nini reservation seat rok khlai tongo nini administrative part rogobo ni bagi reservation jobs rogo reserve khainan ni nango haisi ga omti hai rokta so that is one kind of very important Because har song to politics of Haimani almost 4-5 years song. Nga okay song so in personal question nongi man abo. Song nu go especially song tori fake ta dori song nu bisiro politically jara represent khini rok makhang ro bisir brak mature borok boys gana ro no bisi choose khai jago. Nor khaita bo katal fake si kala ro sini political field to. Nong ibagai bo to lam ekdom poriskar tengya na busu tong nai. Nor kama challenges ro face kai kana. Nge khorok sa sikla bo politics of hamna nikhan ke bo tam challenge of face khaiman plus bhaikya bono overcome khaiman sar ni experience through te ngi sa isa sano saikana dite like important points ang to je samani 4-5 years to kaya kho ang just 2022 ni last diki si politics ang yakung ru phayo I think 2 years ro ka khang gai o 2 years so phano many thing actually srungjaknai mankha tai tabuk bo srungjaknai kabangma tongkho jeta day to day life o srung thangota kogono kridiba je dino sung paithak langma choyesa pojonto sung srungu tai srungi thangnai haita ke challenges tamo tinini salo ba tabukni taimo tabukni परिस्थिति wo je youth sok ni ba katal politicians sok ni challenges nge tamo angobu nukjagota onek samane ko kaisa kusu borok no hard bo ngi mano actually sung politics of haikang kang ke je nini se khlai tongnai sekang ba je borok already politics field lo tongoi tongnai abo hai bororo onek somoi tamung insecure feeling nani chenglai do kaisa te kaisa no kisa insecure feel khailai gai tebu challenges tamo jefru jekunu choba tabo ang nukhungni simi nukhungbo kaisa choba no tini ani nukhungo ani ama tongo ani nukhungo ani babu tongo ani manai dara tongo jefru nini nukhungni birut nini nukhungno sbainani bagai tai kuboni nukhungrok phailayo sung fight kunu dino ani manai saisung khlaigla ani babu khlaigla ba ani ama khlaigla baike sung fight khai team khlaiye yes we are part of family ek logi sung basalai sung samung khlayo jespanung thu dunia ni bagai nini babu hamyadang tong nini ama hamyadang tong sayadang tong sitradang tong but when it comes to family you fight for them haise nung ji jan rui fight khaina ni chengo ga abong kai bakhaw tai bo phan manuta kintu problem bufro nung as a family nge fight khai tongma se nini nukhungni bising no nini manai se nini birut ngi tongkha je borok bai nung fight khai tongo a borok bai fight ma khai oi nung nini nukhungni nini manai bai se fight ma khai tongkha nini nukhungni nini dhara bai nung fight khai ma tongkha nini nukhungni nini ama bai fight khai tongkha then that time is a challenges haisi o je buskang ni borok bai nung winning manani same wise in the politics also like that only sung choba tam khai tong land rights no tumna bagai choba khlai tongo separate state no tumna bagai choba khlai tongo constitutional rights no tumna ni bagai kintu o choba wo nini own party ni borok nini own organization ni borok jefru kaisa te kaisa no yakung soton laina ni chengo then a time hunkai nini bkha nini je prostitute namani abo komjur ngi ma thang abo weak ngi ma thang amo durbol ngi ma thang ta a time hunkai nini kabangma challenges hayu ekta digi to nini focus ayengo nahar ma tong te kaisa digi nini own borok no ko khailai tongo ga abo problem kogo kaisa tongo do tini ang muitu mante ma sasinai ko kaisa khub beautiful words kaisa sijak tongo ta strength is life strength is life weakness is death sijak tongo expansion is life but contraction is death love is nini life but
hatred is death. Oh, the Swami Vivekananda, I still remember, I think 1893 wo Chicago wo kaisa speech of parliamentary of religions of kaisa kok samani ta mutuma hata. Strength is life, fun hangke sini mathangjak mani eba life jibon. Kintu weakness durbol eba komzuri hingka kai nini bage death kethui. Aro sakabo expansion je nung tor mani growth khaimani tebo kaisa te kaisa ko mani abo hingka life. But contraction je nung komir mani ba kosor mani abo hingka ka death. Hamjakma love is nini life ni sao. Hamjakma hingka life. But hatred hingka death. Joli mung ba nasle mung ka death. All the principle of no sung je tinini young generation of ma wan sung na haisi. Strength nini expansion tai sung love o tinta jinis no sung ma wan sung na haisi. And onek somoy sayadiba thasing sung ma haita tangi politics so join khaine nang tangi borok ongkona nang borok all the time ang sung wan sugu ang organization khaike tam mane ang o Dopha ni bai kohorang tisake tam mane always we think for ang. But I still remember tabu haino hai ang mutu manjau kha nini 1961 if I'm not wrong. John ni kaisa borok John Kennedy ni kaisa borok tongo bos hamani ask not American ni ask not what your country can do for you but ask yourself what you can do for your country. Mane nung ta sungdi nini desh nini ha nini rajyo ba nini angko ha nini bagi tam khaiman borong su nung nini sak to sungdi nung nini ha ni bagi tam khaiman. O principle of tini kintu three tong o principle of tini kamajak tini ni generation rok na ang obono sanan musungo nini ha nini bagi tam khaiman wan su ya kare sung ma wan su nai sini ha ni bagi sung tam khaiman. Zepur sini one suk mong thinking aro sok paina nuk nai everything change haisi. Ga challenges tamo tini ni salo kaisa te kaisa nijini own nuk hongono je walai ma tongmani abo kaisa challenges and sanani thaka nga kaisa funny thing ma sauta. India wo sini national je game eba national thungmung se tamo kabaddi. Kabaddi ni main ko tamo principal ba bini thungmung bom tita raida. Pajon borok mili laye kaisa borono dario kafir kaino bugai yakung soton layo haisi abo sini India ni kaisa national game o kaisa borok no yakung soton roma hai sini actually politics to organization of omtin yong layo dol rom laye kaisa borok no jate o dario ta sogitu soton layo haisi o culture no jemon thungmung ma haino sini real life of omtin yong tong. Kaisa borok judi kaham wansuk mungno tui phaikya kaisa borok judi kaham ideas no tui phaikya a borok no kariya khaine bagi dol kha rom lai soton lai ga a time ko Gandhi ji sama song hai Mohandas Karamchand Gandhi sama song hai Maharashtra ang onek somoy nukta bini or tabuk kaisa bosa bai fight ma khaitong ba bo sini Tiprasa rok bai bisi fight khaima tong tangai Tiprasa rok ni leaders rok ni bisingo se bono bisi soton lai tongmani nugu je direction ni bagai ni bono chongkha a direction no samung khlai na riang to aboni bagai sung onek somoy nugu ta Gandhi ji tam saka kaisa kok khub beautiful kok sama tongo. First they will ignore you ni sao. First they will ignore you and then they will laugh at you ni sao. Puila ngano ignore khaine am pore no muni laine last time they will fight with you and then at last you will win. Maharashtra ni case ta amtino first time khaine naine ignore khaine naine no public ni buskang no tuya khaine naine public ni buskang no dhagari kuna khai tonna naine Bubagra helang khayuta yes bini wait no helang khaine naine ignore first step. Second they will laugh at you ni sao mane borok no muni lainai bengai lainai no mazak khainai aboni pore they will fight you am pore borok nang baise choba khaisinai choba khaima pore last of you will win. How beautiful these words are. Obo haino sung Maharashtra ni khetre bo tabo nugui tongo ta je babe bo fight khaima tongo
एकता तो आइं सेंटर नो बाइके कन्विन्स खाइनानि नों जे जागाव आं थाजिं सामा हाय काइसासे लोकसभा सीट दं 545 नि बिसिङाव महाराष्ट्र साइसुं बो कुनु एमपी बुया कुनु एमएलएस बुया कैबिनेट मिनिस्टर बुया still he is trying to convince to central government kok no sawi kwangma ungko khlai bo convince khai dong nge sin yang ni bisingo kai tamo hamia salai u je kobadi thungma haita yakung soton lai tong lai pajon mile lai yakung soton lai tong inka I think je borok soi soi ke haikya soi ke wansuka bokhabai no khlai tong abo hai borok no sung society rok taisa broad minding sung chance mar nai abo ang wansuguta and emon kokrok leaders of bisingo tab salai du kaisate kaisu walayo kaisate kaisu walayo bini hamia sawongo public rok bokha baye ungkui thang ge aro go buddha ni kok muitu manjau khang gutam buddha tam sababo open your mouth when if when you are going to say is more beautiful than a silence in isam okay bukuk din afro no khuluk di jefru je nung sai na nai tongmani siring tongmani saipano kaham kuk khangke afro sinin bukuk khuluk din isam kintu nung bukuk khulugui siring tongmani sai hamya hangke ta khuluk di karon onek সময় একটা ওয়ার্ডস লিডার্স no onek thousands and thousands people they follow you কিন্তু নিনি বুকুকনি এমন কক ফাইকেঙ্গা বখা বাই থাংওয়াই যে ফ্রাগমেন্ট নং থাং so I think that is a challenges tinini generations rokni bagai that is a challenges sini society ni bagai that is a challenges sini Dopha ni bagai abo hakyang nukhuruta haita sina habu bagra biche sang thangnai rogo sung nuguin saini man dong busuk powerful sini Bubagra rok busuk leader kaham kasin tak present Bubagra mono to sung nuguin tong joton follow khay especially youth joton follow khay bono ke nang sin Bubagra bagai nang bono bhaka define khaine sin Bubagra ta bo bahai sung to bono nugu camera rok nugu kin bin bising nok to babai samung khaiba teb saimano ang poito khlai mane Bubagra no sar nang bhaka define khaine sin Bubagra sabo ang অনেক সময় সানানি থাকাঙ্গাইতা তাবো যে টাইম বাউনি বিসিङो তাক जों जे इन्टरभिउ नावै दं एबा कक सालाय दं बा टकसु खलाय दं आई थिंक ब्लाइके कमं थानाय अ टाइमनि बिसिङो बनो डिफाइन खायनानि बिकज महाराज एमन बर बिनि थानि डिमोटिवेट इंजाकनाय आं वाइसफोर नुयाखौ बरंसो इन्सपायर इंजाकनाय बखा दुर्बलङै तंमानि से नों बखा क्राक बासानानि सेलेवै तंमानि गोस्रांनानि गिव अप रि तंफोर बाहायके नों ताइसा बासावै फाइनानि अलवेज आबो हाइनुगु एन्ड आबन साइ फान बिसि टाइपो सोलोंजाकनाय हिंगे तामो आसक जे कुसुक लेभेल बतङै दङ खरकसा महाराज खरकसा नेशनल लीडर्स नि फिगर बट हाम्बलनेस ब्लाइ बिनि दङ कोइनिने साक साक न कुनो एकता माने प्राउड फील गर्व एकता यस आं नथिं लाइक दैट पूरा डाउन टू अर्थ ग्राउंड दङ एमन बरक ब थांगांगा पारा बिसिं रग नों नुकनाय जुदि करै रकनि नुखुङो थांकाय हावपान आसुगै ब माइसानाय हाइसि बिनि हादुलि दा नां तं तामुं तं ही डजन्ट केयर बिकज ब आबो हाइ लीडर्स हाइसि नों बे बाक्सा हावा आसुगै जानाय ब नों बे बाक्सा चुकी हामियाव रकय थुनाय ब नों बे बाक्सा जे नों थक थुये सामोन ब जानाय माने आमरक जों बिनि थाने अनेक सोलोंजाकनाय दङ माने सर Bubagrani unconditional love हाइसिना unconditional love bini nga am a jinis tar bo soलोंजाकनाय दं ngate kesanga sacrifice अनेक समय जे बबाय तंया बररक साइमानिया ना जों बबाय क्लोज kai तंनाय रक daily बबाय conversation खाइ तंनाय थाङै मालाय तंनाय जों साइमन आसका बो sacrifice खायो he actually given up bini personal life ni je tong thok cha thok rokno pura bo yakar sugu yakari ri boto khoroksa royal family ni khoroksa king ni sajala haisi bo king কিন্তু রাং কুটি কুটি তঙ জাগা সম্পদ তঙ ন কতর কতর তঙ
but aborong no yakare he choose to stay with our people. He choose to stay with poor people haisi. He choose to stay sini borok rok tongnani bagi se bo choose khayo haisi. Onek somoy tamoba maisana pojonto bini jorakre. Hairok bini health rok nosto ongoi thango. Onek somoy tamobo thunani pojonto jorakre duita jora rok wan sugu samung baigi khaine wawo sugur baigi khlaine. Nge onek somoy tamo songhai ekdom nogoinno tuchho borok je level chikoni borok rok ba teibo onkorokni borok rok no phanobo onek somoy asugoi bini dukhoni kok sawo hamjak laimani kok sawo share idea khailayo values ni kok salayo different kinds of innovative ideas rok no share khayo actually on your leaders rok ni thani aborok angasuk nugyata. So there are lots thing Maharashtra ni thani srungjaknai tong leaders rok ma srungnai sung ma srungnai borok ma srungnai and tei kaisa thing norok nukna politics sungge tamo kaisa tei kaisa no bhaike hamya saiman tabo politics o simia tabo kongni kok sana thangai de business robota ang kaisa margu sapan ani market o value ungna thangai tamo bibel ba ang onyo sapan rokni se teisa bhaike sung sari mano kaham phunugui mano abo hai chaitogo ngese nung nini market values no bari nani suja kok ngkai hamya bhaike phunugui nung bari man sini politics o nung nuknai Tripura ni politics ba India ni politics to phona bini bage hamya samani dona bini bage hamya kok samani bono kutuk mani bono walai mani bono sejamani but I'm amazing ang surprise now Maharashtra ni thani abo hai kok kunu khanaya haisi thai sabono kok bono hamya bono ongko yani bo saya borongso teibo motivate khaise abono bo bini ungko snam phan snam haisi nga a jinis tarok sung bini thani srung thai klayo haisi nung nukta boi bon asak srai tongo photo rok lathi ro bini khukti rok musumani rok nugusum bono khakla rok dagaro bini photo rok no sogo but still bo thathangi tam saba I love my Tiprasa people. Mane ang wanamo boroni as a inspiration boroni as a hamjakmu boroni as a unconditional the love bini thani phai sopai yes something sangka believe khayuta and in fact all Tiprasa rok saimono je ishor ni kaisa swar bini thani yafarja the anointing power hanuta that kind of anointing power has given to him haise ambage bo equally no bono jesakpan huni tongli nasle tongli gali redi golas redi bono jephan sari but in return what you get from him you will get love hasingang sama hai strength is life nini weakness is that expansion is life contraction is that love is life hatred is that binka love hamjakmung nung bono huni tongdi bo hamjakmung no spread khainai positivity spread khaine bo nung jespan bono sai tongdi always been thani love positivity hamjakmung thansa a kokno sung khnau so abo hai leaders sung je mani tongo we are very much lucky kasaro 2 months sagang ro kaisa Bodoland rokni program Delhi choli tomon borok ano invite khaike as a youth ni general secretary ngene ang aro thange participate khaike aro sini sir Pramod Boru song MP Joyanto Basumatri song rok tebo great leaders rok ang borbe malai kaisa dai share khai sung kok rok salaita borok ano kaisa kok samani tongta si James nongni Maharashtra no rok man mane you people are very lucky baksa leaders tamo direction je jago khai tongo boro niji saimi a destination no sogoino a destination kahamda a destination a naharmung soisoida saimia nongni Maharashtra since from the beginning bo pora bini picture clear since from the beginning bini pora ideas bo clear since from the beginning bini one song pora clear haisi onek somoy sung tamba kaisa engineer sung hangke ba kaisa nok ni civil engineer sung khai nok tangna ni sakano bin imagination tong yangwang jandla naraknai yangwani fan tonjangnai tongnai yangwani electrical wire thanai yangwani floor omtike tongnai theka yang thanai lift yang tongnai engineers ro je civil engineers
no bong planning pura saimano neng engineers rok ya ba saimia rok borok saisi maya puila seng tam khaiganai tam mungnai ei amte hairok ta maharashtra sengka je perfect civil engineer sai nok tangnani sakangno bo sairi mano ani bo jagao jandla tongnai ani bo jagao nukhung tongnai bo jagao ani floor tongnai tiles bahaike rwnai bo color ang nok no paint khainai everything A to Z bini thani a plan যে blueprint bini thani tong amon bago obo hai leaders manani হাজার হাজার বছর পানো ব্লাইকা টাফ পাইছে কিন্তু তিনি অব হাই লিডার সকনো পর্যন্ত কাইসাতে কাইসা হামিয়া সালাইয়ে উনকো খাইতো হেট্রেড খাইতো ওয়াং সামা হাই বাট হেট্রেড ইজ দ্যাট জলি মুং গাংকাই থৈনানি লামা দিগিসে থানাই সো আং কয়নানি মুসঙ্গো পজিটিভিটি হেট্রেড ইজ দ্যাট ইন ওই লাভ ইজ লাইফ সঙ্গমা খাইনে হাইছে যেদিনো লাভ ইজ লাইফ খাইও সিনি বরকতাই আককনাই ওয়ান সুকনাই टाइम नो जों गाहाम जागा इनभेस्ट मा खायनाय सिनि समय नो जों सिथिनि इनभेस्ट मा खायनाय सिनि समय नो थानसां थिनि इनभेस्ट मा खायनाय सिनि समय नो कायसेते कायसेनो हामजाक लाइथिनि इनभेस्ट मा खायनाय सिनि समय नो कालचार नो रक्षा खालायथिनि इनभेस्ट मा खायनाय सिनि समय नो रसापुं नो इनभेस्ट माने नारथिनि इनभेस्ट मा खायनाय हायसि नट कायसेते कायसेनो ब्लेम लिथिनि नट कायसेते कायसेनो खिखलाय लाइथिनि आरो इनभेस्ट खाय गथैनि लामावसो सगयनाय गोथांनि लामाव या Oh haida. Sarnang sengai tak sarnang to YTF ni koroksa borom general secretary. Ga YTF ni tiang nono seng sengna pogis tangka. Kata ang seng sion sar YTF ni sengno kisa saikena de bini genesis ro te bini objectives naharmung. Tamla student organization sin ora aki butong. Nong na tam different bong ni sai. Am rok sar ke saikena. YTF aba Youth Tiprasa Federation kai 3rd March 2021 no bo established change kai first the sini president a time ni kai sini tak ni the executive member TTD sini sar Runel Debbarma bono sini first president ga ang a time ang bo general secretary no ga ta bo general secretary ta bo ga no duita task ri tong ha sini ha Bubagra kaisa ang kai to youths ni general secretary tai kaisa ang student organization TISF of Tiprasa Indigenous Student Federation is state ni in charge. Okay. The youths ni jefro sungkhulu go naharbung tamo naharbung obono je kuno nation no je kuno country o youths no bisi ta India o naine thangang kai 50% plus youths ni songkha no tong haise je 40 ni bilus tongnai rokta. The youths ok ni thani aware tongo youth sok ni thani simung tongo youth sok ni thani educated tongo tabu na youth sok ni thani phan bo tongo samung no khlaina ni haisi जों procrastination ba mane u delay khaimani a jinis taro asa krita tini khlaina ka tini no khana seng o jaga ma thana he khana no onek somoy u je family khaye je engkoi thanai ro ba nini jotonin kaisa barrier kri diba sama haita mane sipahi jola rogo thangka angke nini musarok no sung naina thange tamo pinjra bising khaja kaisa boundary borok no ri tongo square meters ni bising borok ma tongnai singho mosa mayu pinjara rajak a pinjara ni bairao borok phaimia bongni barriers tong abo haino sini bisingo kabangma barriers tong do kabangma borok ni nini chakri khainer jok ni barriers tongo borok time to time borok ma thang office nini samung khai janai rok ni bong barriers tongo but youth sok ni ka a barriers sok kri haisi borok nge tamo anytime borok Dopha ni bai khlaimano anytime Dopha ni bai wan sukmano anytime borok Dopha ni bai rimano ga o je fan o youth sok ni bisingte जों bahai ke Maharashtra ni je ideology Maharashtra ni je demand Maharashtra ni je wan sumung no sothik jagao pusogoi rina ni bagai जों bini ukulgo tongoi bhasana hinino youth sok na actually sanam jago and in fact khaibo thang ke tabuk youth sok ni bisingo tamo ongkha tak to naine thanga pura Tripura mo thase youth ni face Maharashtra ni jino youth bo sini face ngai ning tabuk naine thanga ngai sini EM rok ni bisingo sini sar Suhel song borok bo youth sini MLA sini sar Poldang su song borok bo youth nini sini sar Pathanlal song borok bo youth sini sar nini Sodagar Kolai song rok borok bo youth sini sar Debojit Tripura song rok borok bo youth mane youth
rokno mangse opportunity ro agi hingke tamo kaisa injustice hayeng thango do kaisa section ni borok mamang kabangma mane okra rok man but to promote hangka balance youth rok no bo logi jora rama hai tai kubuni rok no bo jora ro even thasing women's empowerment sing sawo women's rok no bo sing jora rajagui tong sini ang je jago hai tong Mande constituency ni je MLA bo khoroksa buri sini Raima Valley constituency ni MLA bo khoroksa buri kintu agi rogo obo haisang nugya ba Maharashtra bo jotono chance ro jotono opportunity ro jotono koru youths no bo tabu bisi ekta songsawoi bo ragri tonu ta obo haita थांते पाइते दी सबाय का संसा नोंनि supporter ni ka sini in general Tiprasa especially youths bong boi sar nang kok kisa kasarti ngay tabu tai tamo rok tong jemon ang tangni young generation sok no sini sereng tongnai zet sini ang phayung sini manai songrok no ang obonu koine ni musugo hamya no kai khibiridi kaham no ka ma serengnai social media tabu emon kai spreading tongo throughout the world mane kaisa te kaisa connection blai fast connection ngi tongo do tabung ni jora kintu a social media ni bisingo srungjaknai tongo khibijaknai tong srungjaknai ni sungmana na khibjaknai sungmana na tabuk tebo tripura tam challenges ekta time sung khanao Mizoram high state o drug addicted ngi kabangma borok moni langma chomani kabangma borok nukhungbongni bai tongmani HIV positive stock tongmani but tini unfortunately that disease abake a hamya sini Tripura hasteo phai sokpai ke haisi tabu ekta side hongkangke society ro sini backbone of the society inka youth sunjago backbone of the society inka students rok hunjago Dopha no nuknai Dopha no funuknai Dopha no lama rwnai hingkangkai youth rok ni hinjao tini sei youth rok jodi drug hai jagao kulgui tongkangke sabo land rights ni tei bujuknai sabo constitutional rights ni bagi suno bujuknai sabo sung je injustice sung tongmano tui kok sadai nga ang sananai mkhe there is a conspiracy thungjagui tong sini bisingo bahaike sini je generation pora lekha khai tongnai rok no kaisa gap khai borok no sokomornani sungno sokomornani ka a conspiracy o ta kuluk baidi a conspiracy o ta khajak di je babe nongni ama babu songnor no pura bkhabai hard work khai dedicate khai fikung satung phran jagoi samung rok khai norok no pori rwnani bagui je ajiwi borok norok no invest khai tongo a invest no in vain ta khaidi maganang ta khlaidi borongso abono khabai khukbai ke o ang thajing sama hai puilao je kuno samuno khaine thang bkhabai ekdom hapsugoi ning khaidi judi drug khai jagao addict ning tonghange tamungnai society o awareness tu manli ang sinai society o nung kaham hamya buji ang thangsinai society o nini contribution kring thangsinai ga aboro go klagya kari sung tabu kaham kai sung wansugui aboro ma haksalnai khorang mati sanai ma chai toknai haisi obo hai rokta so that sung kaisa tebo growth ing manai jat sung ma sanamnai ta so ang obono ani paithak koine ni musungo sini young generations rok no bkha bainani krui opportunities onek tongo sini tabuk ni jorao o opportunities no business opan khaidi norok education opan khlaidi srungjaknai opan khaidi ba dofani samung khlaidi opan khaidi but bkha bai kaham kai nung first decide ma khainai accept ma khainai abon pore nung a lamo mai himnai haita bele khatok sir nga sar no thangte no paipele hambai ya farno muchungo ani podcast ni family ni torop theke ta blai khe hambai sini jebabe ang o kok thaino khna kothok podcast soino kothok na haise and blai hambai maro obo hai different parts of borok bai kok sawi je knowledge eba sense of responsibility society was spread khai tongma bagai I really love to be part of this kothok podcast ni or the talk show haisi
Belege hambai Thank sir. Nongno paifle hambai norok paithak jora o episodes bai choyakhai terung tongmani bagui. Aw ang poito khlaio norok o episodes naimani yagulo norok kahama ke sini guest sin Sir James Debbarma-ni pura kok batang rok khanoi nor bono te kaham ke sini man khana hanai tai bini political ambition rok tai bini politics no tui nahar mung rok kaham wansung mung rok norok jotono tini khanai mangkha engke aba haikeno phaini hati barogo bo ang nong bagi katal tebo kaham energetic ang guest tubi phai tongo norok thangte ang rokno kongno sanai let's listen learn and grow together haino hai thangna sakang nongno advance merry christmas tei happy new year ni chi baiba ang nongno yafarna muchungu hambai